Na ilikana mutana wa omunde twitha na mwini munene ula winite wathi ula witwa moti ngwangwa moti ngwa Wewe zia ngona nasali school tawaye asia na ilangile engeze ya naika na engeze ya nesa ukwe kango tabia wawe tanasale wa ndonge tina byo mwalimu ola muendu dunia ne mwalimu wa loa nondo no wewe notoni wo so media masomo onde tutona yakana ka physics na biology na ndo so media meonde mwalimu ola muendu wa nasale Andie la nene no ya nasali nondo ye sale ula je tempiku ene Yuchadege wa estimate wona to ya mazani meana aina ikakuya chadiki galata mwene wona chadi chaku choka atongoi mana huyo mutongoi wona chadi chaku choka ibetingu mana huyo mukuu na mbona chaku chokie mangoi ukuasi ndukito chakwa kokito kiendia na mana niondia ambado bae mangoi ukuasi ndukito Mwasia ando masome na viti mangoi maya soma na mumeona uya MCA pakaiwa yanaga senior master ausaya mbats yunienda okudabia ka story ke ba undabia kana ike ulikana kana nemo haya ete wasia nienda ungurapti changa na yeyo na nienda iwede ilindi na changolo yenda udokwana ndiye nzamanga mugangani ayo idea sutio niende na umeswa ni ato nisi uoni yaku niweba kedu kucha ile ukaneza bio nundu na mangasu magenda memulota kuoposia na mama iyo magenda wa mema nene memwe munene yuko umanga tukenza yo na mayo tuyenzande uyona kaili kanawe ni research ukoninga research mononde step ya zaidi ya bangi na mbangi sio ndai vegetables tofauti yes belly anyway bangi na mbangi no sio imwe tofauti no spelling mwedukizia ni wasiwa bangi na mbangi no sio imwe tofauti ni spelling aya etegendo genge kibula ni to spelling vecha na vecha tofauti no venguku na venguku tofauti no chao no spelling aya be kungedia na kwathamia tofauti no chao abonda bya kuka kwa utata vete kuka kwa tuikwate ya saji nende ya ngugu leta bia ndoku tani ngugu ndemedo ileza mawigeli ya baibando zeuma igeza uma gugu ambambu na kuya mwini ukita uita wata albino nulo mwini te motingwa ngwa enzi yani na niwa ati aliaona dika taitano atone kuyo drong na lela dini wa ile mbeta ya chadiki ona ndena wasiwasi nundu oka ombola takiumo indi ya dengi yangiani okuwete wadi kikonyo ya sada na inize kuita nina kumatukuane iwa ndiyo kia muno
nuna ndesie muno nundu twikili otwathi hoteline otwamina ikalila ibilo ona tutetetie liu ngona twaete weisio kumbe wewe ita azizi aona mayo maku ina availability ya nutona ila ita isio waete weisio natwenda isio ndole isio le isio na mundu kutunengele une wenenesa we nutona we isio Tuwe na kuye tuambie ikundu ikia Max. Kune kama nuka kone mgai. Iti ukomere dio wota wala meche. Wota di ijo. Pena. Onaeka kwa athamia. Pena. Itu nditeka newe mimye wake noe kungeria mana. MC Vito, Tracy Kwambulaina siya bende mwana nekombe. Tracy Kwambulaina. Wambe ya kungeria di isho takwitha etude tukanengwe mimyeu ite ungeria mana. Necho tia siya alebi manywe pyo ngai asya ngo da siya itema. MC Vito, Tracy Kwambulaina siya bende mwana nekombe. Wita union loko bode ya nundu ni wende nae. Ngubode. Ambi ambola niwe mbola. Aya vinga meto. Unya ngobia unya. Ai nilikana nesa kimaniria chabata mwini munene ulatwiyeteletwe albino lagwetete wathi kwezitwa mutingwangwane wamina uthandika ilembetani liuyu indi yaba ya ngaliko cia makuweni wapi duru kwa mutingwangwa ene ndini moneka mena utanu mwingita ndiya yone tinga bala mena utanu mwingi kuona mwini usuku utonelela nekina je mwana moneka mena utanu mwingita mpiti ekuyambawa naindi asuni moboka te wamwe aladwende na kwatiani amwe tina mbandi nene ya muthemba wa mutingwangwa kwithi wayami na uthandikwa indi ni twende na kwatiani ciani kenda wicithia maundu ni methe wa sawa karibu bro Singo Plaina mwende